Ia le tua nei ta ne fo I tula le fiafi fa talo fa tu pa ia man malu sta to no malo le soifua malo fo I le folau malo fo I le on sa I fe au manga luenga o fe nga ia mo sta to no ia ona le tua nga luenga fai le hala le la ngai no le upo le tua sina ma tama ma tu no manu I le tua wa tu pulanga na lo o sta to no ia fa ta si fo ia ma le malo si o le no ina to lo fe ngai ma fe au manga luenga wa fo te usio ainga ia ma le fanau ia ma le la to fo I pitola au ia ala le I fe au to no le fale ia ma tu langa fo I lo iai ia le tato no fo ai fa manuia le tua ia te o to nei fia o sauni fo I tato te atu le upo le tua ia e au ona ta pena lo loto ia te pena ino fo I lo tangata ina ia mawhai ona e mo se wha malo si au wha le nganga e le nei fiafi ia na le wha tonu ina le tātou Bible study le anapo ia le nei e le wha moe tu ina mai le fiafi nei ono se na sifu o tūlanga ia o lo o wha peona ngā ruru e fo I le tātou ngā ruenga nei fo I tu o lo wha peona e ni isio tiu te mawhaiva ia ua wha peona le o ngā tasi ma le tātou wha moe le pōna pō ia peitai ia le o to e wha o wina le tātou o nanga e ala le tu ina ato le upo le atua ia ese le tā ua I o lo tala noa ma lo wha longo I le upo le atua yaso le va yaso amen ta ua te le lo wha longo I le upo le atua yaso le va yaso ai le io o I le taimi ai li fa uma fo I le vai aso ia ona I tauna ona le aso sai te fa longo I le upo le tua ai ma fai ona e fa longo I le upo le tua mai lava I le aso nga fua se ipa ia le sia sa ona me ai fa le nganga e peila fo I le fa longo I le upo le tua o lo tau mafa I le tino ite inu lau ti le tai ao le huli ma le fiafi ai le ngata te tau mafa yaso fa atoru le aso e tasi ia o aso uma fo ia te tau mawhai si vanga nā iwa e ana poni ia te whapena fo I la ia le tūlanga o lausa ilinga ia ma lausa valinga whaaleanganga e mana o mia fo I le whawhanga o tātou wanganga fo mai le whetalainga Yesu e le na o mea ai o laise tangata a o awhionga uma e tu lei mai le fufongo Iova. Amen. O awhionga uma e tu lei mai le fufongo Iova e whawhanga ila le tangata lai tutonu. Amen. E tā ua o le tangata la nai tutonu, e ao ona whawhanga, e sili atu ona whawhanga, ona tā ua le whawhanga o le tangata nai tutonu, ona o lo wanganga, e te tau ona ola, te tau fui ona malosi lo wanganga. Amen. Ai fa mai tupu le whaalongo, le whaatua tua I le tau longo, o le tau longo, fo I le awhionga pa I ale atua. Amen. Ole, a tātou talo na amatari le tātou plokalami. Amen. Le tolu mātou te mābi ia la ua fio, nei fo I tu la, o la mātou o mai mātou te sauni e whalongolongo I la upu, mai se fo I ta mā lea o ina o la ua fionga, te talo I lo wanganga, si Efeso soa ni mai ta mā de nei a fiafi whaalinga a mai le upu poto mai a te oe Yesu, lo wanganga pa ia se I enga lue I loto, ia mā nganga o lau whanau I la hato e whalongolongo, I o lātou langona le upu, ma I o lātou mā lama, ina ia aua nei mawhai ona ngaoi e le o leanga le upu le nei a fiafi ai a veo se whaamanuianga I o mātou loto. Whaamanuia la o whiota mai la upu nei a fiafi o no talo le amalo lenga suafa o Yesu Kiriso lo mātou wali I mulo mātou whaola. Amene ma amene. Amen. O leo o lo tātou toi titia umar tātou o futau o lo tātou tal noai nei o lo whaasolo o tātou o futau. Tātou te fai manatu I ai ia ma tātou a tātou savalinga le nei. O na whamere tāra le tuspa ia. I o tau wina le tau o le whaatua tua, le tau o le lei, the fight of faith, fight the good fight of faith. Awa ni ngalo ia te oi. O le tātou te ola leo langa le nei, but there is a fight. Some of you Christians, some of us, to telo niso tātou. Tātou te mana na o tātou te maua manui o lea tua. But we don't want to fight. Tātou te le mana o tau se taua. Ai tātou te mana o maua le manui a mai o le taua. Tātou te mana na o le vete o le taua. Ai tātou te le mana na o tau le taua.
it might be disappoint somebody, but au whaia le tala lea. A whaia le o oe se tangata tau. I'll put it this way, you are a loser. O oe le tangata whaia ina. Pe a whaia te lefia tau. Ai a whai o oe le tangata, you know, o tala moni al tala na a whai o oe le tangata te le fina finau ma o tangata tau. O oe le loser. Ai te leo whai atu la o oe se lusa ona o oe le tangata o le whaamanuianga le atua o oe le tangata e tatau o le mea mafu angale nai ala ina au hao le upo le atua mo tātou whaalongolongo ina i o tātou wola manu malo. Be a winner, not a loser. Right? Ai a whai e te le fia, po le a lava le tele oni mau o le tuspa ia ma le tele oni la haunga te whaalongo ai. Ai a whai e te manatu i fo i lo loto le. The Bible says whatever a man think in his heart, so is he. A whai e te manatu i lo loto o oe o le tangata e te le ma whai e te le ma whai e le whinau e te a whina whinau i le whaatua tua. E le ai fo i la sau me maua. A whai whate ta inga a whau seisi o lai mai le tino. So the fight is a fight of faith. E ta tau ona e ta wina le tau o le whaatua tua. Pe a whai ona e te mai. Te tau la ona, sau lo whaatua tua, ona e whaatua tua la i le upu, you hold on to the word. O la laua e ta wina le taua. Antio wa manu malo, se i o lava ina a toa lo malo longa. O le o langa la le nei whaatua tua, o le taua. So every day you fight the battle of faith, the good fight of faith. O la mea, o ina le, o lai tau ina i le taua, ina ia mawhai ona e manu malo. O tātou, o tangata manu malo, o umona tau ina Yesu, mawhai le whaata ita inga mo i tātou. E le isau Yesu tau na ona nofo, e le Yesu na whaatua tua. No, sa tau fo Yesu le tau o le whaatua tua, i le upua le atua. Right? E ho o lava i le tuunga mau, na alu Yesu le tuunga mau malona whaatua tua, o ia toi tu mai. O lana halu i le tuunga mau, na halu malona whaatua tua, e toi whaatuina mai o ia e le tamā mai na ye uoti. So everything, mea umalava, he done it by faith. Na whai e Yesu i le whaatua tua. So o lea fui lai tātou te ola i leo langa le nei, o tātou le whanau o lea tua, e tau fui le tau o le whaatua tua. So there is a battle. Amen. A whaila le o ois tangata whi nau le whaatua tua. Let's put it this way. O oe lao le lusa. Ai a whai o oe tangata te whi nau le whaatua tua. The Bible says we can do all things through Christ who's strengthening us. O lona winga, you are a winner. O oe tangata manu malo. Right? I to tonu le tusi lea le ofu tau a toa. Whai maile. La tātou whai tau mai lunga ina e mawhai ona manino le vahenga le ina. Faith comes by hearing. E nisi whapia, e whai kau soo i o la whai upu ea. E halua lua whai kau soo, a se i o aina ho o i tutonu o lauroto. Amen. Whai kau mua, whai kau la. E halua lua, the more you listen to the word, the more halua lua stick lo. Amen. O usoi, o le toi upule nei, ia o tau loto te tele i le alii. Male malosi o lona mana. Ia o ofu o tau i ofu tau ato toa mai le atua, ina ia o tau mawhaia ona te te atu i tonga fiti ale ti Apollo. A wata tau te le tau matangata a o le isili mawhaipule, ma li o le pouriuli, o le nei lalolangi, a toa manganga leanga i mea o i le langi. O le mea lea, ia o tau tangawai i ofu tau ato toa mai le atua, ina ia o tau mawhaia ona te e atu pe a ho o i le aso vale. Pe a uma ona o tau whaia o mea uma, tau te tutu mawai lava, o le nei, i nā tutu mawia o tau, o fusia o tau sulu ngā titi le wha maoni, ia o ofu foi o tau le ufi whata whata o le amio tonu. Ma ia whaase e vai ino o tau vai le saunlinga o le tala le lei o le file mu. Ia wha o popo i nā mea uma o na tango atu, i le tali pupuni o le wha atuatua, tau te mawhai ai o na tinei o whana mu o malava a lo o leanga. Ma ia o tau ave le pulo tau o le ola tanga, ma le pelu a le anganga o le afionga lea a le atua. Amen.
ma le pelu a le agaga o le afioga lea a le atua. O lea la tātou talanoa i le afiafi lenei i le pelu o le agaga, au te manao e whaauma mai ia, pe toi pai te isi e toi recap mai le tātou pūlou tau o le olatanga, ia masosoo mai lo ma le tātou pelu o le agaga lenei afiafi. Amene. Haleluia. Haleluia. Ina ia le leile so o ino le tātou mata upu. Sa au talanoa i le aso sa the power of imagination ia po ole malosi anga leo lo iai i mafaufaunga ma masalosalonga. Le talanoa tus pa ia cast down every argument. So o se mea lava o whaasanga tau i le image. Pe ono o talanoa i le aso sana te anei. E le mawhai ona workload whaatua e au normal imagination. Ina ua sau tā vita e tau le taua, for mai no atu le au ia Israelu wa aio tunga ia kori ata lai sau. The first picture i mafofau tangata nei, o le te leo tangata la la sau e tau le taua. O le mako i ke lea le kinga o kori aka. O le pauana le ata laua mafofau i tangata nei. O laua mafofau le te leo kori ata ma le maualunga, ma o le tangata na tau mai al tangata o la ititi. O tangata na toa mai o lai titi. Tonu o le mafau fo le na, o le image le na o le ti apolo lai le mafau o tangata. Lai saudis tangata foi mai, o le ki apolo le malosi some people, sava vali lo le pori o dia vai le o le akoa. Because of their imagination, kusa lava pele ai seisi. La lava wangi le skangaka le pongisa. Even though, ele ai ma se sa vali me o la tutua, ai wa pala ai lesi, ai se ai wa pala ai, because o laina te imagininga, o lai koi kiki a kango, me se ke mongi kuonga ia, po lai koi kiki a kango, ona imagination o lau to e fasia o ia ona imagination. O lau to e fasia o ia ona mafaufaunga, po o to e faapolonga o ia ona mafaufaunga. O le tele lao vaenga, o le tele olo malo losi o tātou mafaufau, o le ua toi sai tia le tangata. Mea fu le nai alai, ona a fia te le tangata Samoa i le vaenga lea, o tātou mafaufaunga, o le tūlanga fo i lea, o ni ai tā lafu, o mea fai, o faa lave. O pili o le aonga, pili o le vai, o mea faa le lotu, o mea faa le nuu, o mea umai le mafau le tangata. E popole ya le tangata Samoa. Ai mafua na popole, because o lana imagination o le mea o le atupu. Masani a sola ulai titi. O te ilo le leia ke alu a sola fu i lele, pe la foto iwo tau sanga i la so, e ila le vai kafe kuol mako hua. Kami fu kuol mako whare, le vai kafe kele a o langa pā le vai. O le ama kua i maalosi le vai kafe. A so la, ke iloa lua pāle wa umaloa ia ka whenga fu i lele, o ke alu ke whai mai whawhia mako mukuka. O le mea lai maali ai, kusau ke usur kai au per kāse furu, alu no lau whainga fie mako makisika mikon mako hu, makio mako whai fie. Mako akurola mo mio alala, mo mio fua, i ngare kope mai ale whainga fu ili, kai me lo whapupuku. Ai kusa lua halul maka ilenga, kusa halul maka ilenga aso akoa. Pe kāre koru la fiafi, ai whakuako e ka ai me mako whawhia la mako mai fu ili O ke sauna le fale, kusa ilo mafufau, wa uloa le leia, e mau ki ngoa e pingi ia o ilo ki ngā. Kusa mau ki se laupa senge ilo mafufau, piki o ngā la aulo whaakali me fue ia. E ke sau, ho imagination ale ke minga, kuso ke sa vali mai, ala ua umanga ufikanga, umanga i ko i ngā oso ke oso hai, o le au wala o ke kuso ua umanga o ka penganga mai o imagination, po le ko i ngā hangi o ke angi, pe a pingi o loma kua ia o sau ar ke minga fo i lele, ngā wa ai mai alo ki ngā ke minga fo lo hamo mai ak fafi, lai ka ke fia kama a ki ngā ringa mai pei a ka i ka o sau kai, tau fo e ngā palasi e koe lalo kama i alala. Ke lo kama e fua ngai re ko se lima mingu ke ai uma. Lo kama fau le kiki la so fa pea ka ika. Maku wa ike le ala ka ai re loa. Mako i lo le me lo kinga. So le o fa fiela e ka se mingu ke fai. Ai a wala au me lo kinga. Mai se la au e ke lai so. Kamala ngā kusa ia fu ngā kupu ia o ka ku umanga fu umaka ku ka kumaku.
Ko sa ka ko fo le power me ka we kia ia pa se ka ka ika. Na nga pa le ka fo le se i mo lo ri ma ai o solo ma me si dia lo pa le ka. Yeah, anyways. Ngo lau kala e ka ke sau ngā kaimi ho lau waka popole ngā kaimi fu waka I lo le ko nga fasinga la fasi fu ka ikala ai fu la ka fanga au po la ka a ya vi ele to fa kai mo tatu ma to na ai o le nga fu nga sa nga so fu le wala nga umingo ka hola wala so le ka lungi ka ele o fu nga ka ika wa khale ko ya lu ka ele vai ka fe le ma lo si le vai ka fe so le ai fa ye ki ka fa se nga I mo meo afo mo meo pa fa I ma a ya ala ko akele fu la nisi o to te tangata he o ya la to ngā ruenga some people o la o I ngā ruenga a feina se me fu le na faila ngā ruenga wa matua I popole le fai unga le pule o tango na ye imagine uma me uma and that's the problem o ina loa o le api pelo I lo le tangata le pule what la o la upe pelo I le pule ona o le mele o fa nga ina ti apolo ina ianga sala le tangata e tau ma fai e create mo me o afoi false image mo imagination in mafo for tangata ina ia create I lo la I na le afoi le fear po le fefe I tono tangata ona pe pelo I lo la ia fa pela ia that's their way of escape o le pe pelo la la wanga sala ina ai ese le tāua o ia alu I lunga le toto mau o lunga o leisi. Mama I tangata. Ono lea, o le popole. Wai mafua mai le popole. Ono a, o mafaufaunga ia wo o I te tono o tātou mafaufau. O tātou a, mo meo imagination. Whamai le tāra le tuspa ia. Whamai o loo sa iri le ti apolo. I se ise mawhaina ia sa ia. Fa mai au tō mātala, mai sa ili, o lo sa ili marti apolo, su se na te sahi ia, fa mera tātus pa ia la foa I au tō avenga I le atua. Ona so se mea lavo nai mamafa ia te oe, a wheu mamafa ia te oe lau whanau, e ono oe le avenga nai lo mafau, ma sai ti ai oe, fa mai la I o tātus pa ia, o nai sa ili marti apolo sa ia oe, fa a whiwheo na sa ia oe le ti apolo, ona o mafau na. O mafaufonga popole na utonu ia te oe, o le a whaaleanga ina ai to tonu o oe, ma whaavai ai lo loto. Ma maua ia, ma mai fu oe. La lai whamertal tuspa I o lea lava se avenga, lafo I le atua. Lafo I le atua lau whanau o lau ngā ruenga, o lau e kalisia, o au mea whai o le nuu, o lea lava everything. Lafo I le atua. Fo mai le atua, lafo I mai o tau manatu, me o tau popole ai, wa o lo o manatu mai. O lai mana ele o mana o le atua te polonga o laua mana o le atua e la fo I atua au avenga e te le la fo ia la le atua lau responsibility ai la fo I le atua lau cares every cares me o nai popole ai oi e la fo I le atua not your responsibility. Right? O le tausia o lau whanau ma ave lau whanau lea onga maunga luenga whai o lau wā tutongi o lau pili ma mele nei o le mele nai whai e oi e tango le atua sau nia le au wala e maua tuai le tupe a e tango oi tutongi lau pili e vatu e le atua le tupe lau lima na tango le oi tutongi le lafu e lau pili because some people believe God la tu ai tā lafu matu e le atua le tupe tutongi le ai tā lafu ai ese le me whaonga ai. See, o ina loa, no toi popole I fo ila ia. And yet, o le provide to le to, this is where we need wisdom. O I fo tātou te mana o mi ai le poto. Ia male, malama mai le atua. Malana fesoa soani. Lona nganga pa ia fesoa soani a te tātou. Amen. So le lan tātou tala noa le power of imagination. Aina o tala noa la I le vaenga positive. Peo no whaiato to telo tangata. They never see themselves healed. They never imagine themselves having a business, having a degree, or, you know, ele I o lato wafo. Ele I titi manatu whaatau wa ai o lato tangata. Ai o le whaatua e mana o mia le whaatua your imagination. Because even the whole Bible, we cannot understand the Bible without our imagination. A tātou whaitau I tusi o le whenga tuai ma tusi o le whenga fau. E le ma whaino tātou malama se I longa tātou te tā ngofi e imagine.
Pe tātou te whaia mo imagination, pe whata te inga, ina ua whai mai Yesu o le mālo le atua e pe o le fuor sinapi, o le whatu lai titi ato tō, e ola mai e te afoi, o se la au te le, e o whanga i manu lele, whamene o Yesu, e wha pe nā le mālo le atua. So Jesus put the image in our mind. Na mua tango Yesu tu ulea, le ata i o tātou mawhau. Na tu e Yesu le imagination i o tātou mawhau. Ina ia mawhai no tātou malama i le principle la le atua malo na malo. So e mua la ai le i tupu le malo o le atua, e mua na mua imagine Yesu, the kingdom of God, for mai e pei o le fatu, wa umalana va ai Yesu e te le, mafu mo afoi, mo mai manu ma fele le iai, mo fanga iai, wa umana na imagine Yesu, le mea o lau, le mea o le atupu. I le malo le atua, because he is the seed, o ia o le fuor, o ia o le sinapi, o ia le tangata i to otasi, le na mafua umamai ai le malo le atua. So na mua la o le imagination o Yesu i le o whanga i o manu ai le i whanau Kevin laulangi e te le i sau laulangi na i loa Yesu o te tono le malo lea o le la au lea le tātou te a o whanga o mai ai le sinapi lea. So na mua la o le imagination. Whape nā foi ia foi na ua whaile atua ia atamu sau e alu i o ia i le nu o le au tu ina hatu. Mo oi malau whanau, ele i wa ai atamu. Aina, ele o tatununga o lona whaatuatua, not just only he believed God, but also he imagined the land. Na ia mawhau le lau whanua, o le lau whanua le lei. Ina wala tu fo i kori ata tau le taua, whamaina, wa whewhewe tangata i le image oi, o oi foi. O kori ata ina wala tu tāwita tau le taua, la tu rulai o tāwita whamai, o ai le la. Philistia le peritome, ina whai le nu o le atua. Latu, e ese va ai le tangata whaatua, e ese le image o koriata la inge, o le image o koriata la tutono le mawhau o tāwita, e le i peritome ina, he doesn't have a covenant with God. E le ese la fia ngainga ma le atua a oia, e le fia ngainga ma le atua la tua tāwita, ma wa lalo le va ai tāwita iai. Because he trusts in the Lord. Lai whaatua, o le image o le atua lai le mawhau o tāwita. Whameritala tuspa ia na te fuasia le vane monimo i le anga o lona ao. Whamai o mea umalai lungo nima. Everything is naked and open before him. O le atua la, whamai le ise me le mwhai o ia ona le malusi umalawa, o ia ona le ola. Latu la o ia lai whaatua i le atua, whai le lafia nginga mo le atua. Whamai, o ai le lafi le sikia le peritomina. Whai le nu o le atua. Right? Se va ai ele tā o le afoi. Ele I whaia ina ia tā vita I le image lai rona mawhau. Same thing with our Christian walk. Awana I whaia ina I se image lo mawhau. A sau se pili wa mawalunga le sau se pili se ita halafu. Awana I vere nā fia afe. Ma mea o le a e tango I au mai le atua wha lai titi le atua. Ai wha te lela o ita halafu. Po ai lava le mea tupu lo ainga. I'm telling you that's nothing. Aua ne imanu mahalo se mea negative lo mawhau. Aua ne imanu mahalo se mea negative lo mawhau. Aua ne imanu mahalo se care of this world se mea popole alo mawhau. Aua ne imanu mahalo. Ia e moe fi le mu la fuai o avenga I le atua. Have peace. O le teimi ai casta I complete telecasting okay I le atua. You will have peace in your heart. You have the peace in your mind. Lai tala noa ai lea, tu se I saia ia le fi le mu yo tātou mawhau. Amen. Yeah, let our mind stay focused, stay in peace. Ta ua I o le rest o tātou mawhau I le li. Tell you, I would so on the mawhau le tell mea. Sometimes you need to be where your feet are. O le tele o taimi, o le tele whale, ai ese le kōlalo langi lai ka asolo mai, e o tātou mawhau, o lea mea whai, o lea mea whai, o lea mea whai, o lea mea whai. Te role me pita silin tāua, you need to be where you are. Ia e nofo le mea le te iai, ia iai fo inamolo mawhau, look around you. Tā ua I o le toi fo'i mai, ono le tele o taimi, tātou tele o rest o tātou mawhau, mea nau whaatupu mai ati tātou, because we always think about other things, but we never look after ourselves. So, na o sina toi paile nai le pūlou o tātou mawhau, ia puipuina lo mawhau, ia e tauina le taua, whamatala tuspa ia cast down every imagination that will lay against the will of God. So se mea whaasanga tau le upo le tua a ve ese. Amen. Ole,
tātou mata upula le o tātou nga i tui vai ngol ofu tau. O le pelu le nganga. Amen. Amen. O le pelu lea. E le o se pelu oe. Fa mele tala tuspa ia. Ma le pelu a le nganga. O le pelu a le nganga. O le ala le pelu a le nganga. O le afionga le a le atua. Right? O i foi. O le a e loa ai. Le mafu anga ya la yuna e le maua le tau le tali o te talo. Excuse me. Ma le tele o ni me o lo e nau i le atua. Ai e te le maua lona tali mo o lona wha manuianga. O le pelu o le anganga. Amen. O le upu o le atua. O le pelu lea. Pelu tali no atu. Ele o se pelu a oe. Ele o se pelu vo ile ke. O le pelu. O le pelu le mana o mia e le angelu. E mana o mia e le angelu le pelu. E mana o mia e le anganga pa ia le pelu. O le a le pelu lea. O le afionga le atua. Amen. O oe lao le tangata le tau wina le taua. Tatu atu mua i lunga. Ina ua tala noa malitus pa ia i lunga foi mai. Ia fusia o tau le suru ngā titi o le wha maoni. Whawhetai i le atua i le suru ngā titi o le wha maoni. Ai te le malo i se taua ia. E te le manu malo i se taua i le wha maoni. Po le mea moni. Right? E mawhai o nā, ai te le mawhaina e tau wina i le taua, just to protect you. O le mea pui pui a oi. Ai te le manu malo i se taua. Lau whae whae te inga. So se tamafusu e tutono le maia. E le mawhai o na malo se tamafusu pau ari me whainga laku kounga ngare whapengi o ngā lima ngare kali awa. Ngare laku au resi kama katui solo ngare protecta. A whai e uma i fusu anga se fulu rua ka musanga ngare pauangi o le mea kama fusu lai whai. Le ima se keiming a throw e se punch. E le mawhai ona malo se fusu anga ngare pauangi o lau me whai ngare just to protect yourself. Whawhiana e manu malo. Ta tau ona e fight. O i lau te tala noa atu wai. O le toa tele o tātou ta ngata ke risi ano. E tātou tele lei umai vaenga o le ofu tau. We never fight. Tātou tele e le lei tele tātou le sulu ngā titi o le mea moni. To tele le au hold on to the truth. To tele fo i tangata e o ofu leu whatawhata o le ami o tonu, the righteousness of Christ. We are the righteousness of Christ. To tele tangata, we all believe that. And it is good. Te leo whai atu leanga because it's all part of the armor. O mea pui pui e tātou, when you know the truth will set you free. Foi mai foi la i o tala le tuspa ia, mai ia wha se vai ina o tau se vai o le o sau ninga o le tala le lenga o le file mu ia po o le tala le lei o le peace. Foi mai la ia wha o popo ina mea uma o le tango atu tali pupuni o le whatuatua. So leo mai tali pupuni o le whatuatua rin tātou tala noa, it's also good. Vai atu i, foi mai to protect. Hold on to it. O le mea pui pui ei oe. But that's the fight. O le tātou te tau ina le taua, e whaasanga tau i uma mea lai ta whanga mai. So we need the shield of faith. Ina ia mawhai ona pui puia i tātou, mai le kele o ulai ta whanga mai le ti apolo. Le alai pui puia tātou le shield of faith. Right? E whaape nā foi, pe a tātou wo mai i le pūlo tau o le ola tanga. Fua mai o le me pui puia i tātou. Protect our mind. So that you know, i malama lama i le whaolatanga ma le upu o le atu, o adi me whaasanga tau, you're also fighting a battle there. So le tele lau taimi, o le tātou te fighting le battle i lea, the battle of faith, o le battle taimi tofto foino tātou whātua tua, o me o mai tātou mawhau o vanga umaia. So o lea lava lai tātou every day, le tātou te fighting lava. Ele o maua lava se taimi, tātou te strike ai, pe tātou te tauina le taua. Taunga i se keimie, le ia le pelu le nganga. Ina ia malo le taua. O ila, nela walu breakdown mua ali foi upurei e malama.
O le pelu le tala no tus pa ia, le pelu le ale anganga. It's not talking about le pelu umi fo ilele. Tino le pelu fo ilele le sulu le utafa le fita le pelu umi fo ilele. It's not that. Ele o tala no le pelu le na. O le pelu le tala no le fa atusa i le upu le ale atua i. O le pelu fa tau ma ayo no tu. O le pelu pu upu no ta small pelu fo ilele. Ah. Le ngai fira i kiki fo le sulu le utafa o le fita. O le pelu na le tala no ai la le i. Fa mai o le a. O le pelu le na fa tau ma ai tu. O le pelu na ta small one. Ai alu su e pole ale winga na e mai. Na fa atu sa mal tama i pelu na. But this is the sword that you use. Pe ke drawinga le sword lea. Pe a fai wa close le enemy. Amen. O le taimi la mai close mai le enemy. And then you draw this sword. Right? O le pelu le te au mai a. E tau le taua. E tā ua tele la, le upu le atua. Also, te mana ai whailoa ia te oe, ona i to tono le tuspa ia, o le pelu le nganga, o le upu le atua, mantua fwetale tuspa ia fwe mai o le loko, o le atua, fwe mai sai le amatanga le loko, sai le atua fwe loko, which means sai le atua le upu, sai le amatanga le upu, le atua fwe le upu, so, o le upu le whale liu mai ai le upu le atua, it's not loko. So, there is a message of the book, there's also a spoken word, spoken word of God, o le upu le tala whale liu mai ai, le upu le atua, it's Rhema, R-H-E-M-A, the spoken word of God, which mean o le upu lea e whetalai atu ai lea tua ia te oi. So it's not talking about a scripture. So o le revelation from the scripture. I'll say it again. It's not talking about, scripture, but sometimes it is a scripture. Long o le telo te me tala noa mai lea tua le scripture. But a lot of time, o lai tala noa atu lea tua the light of the scripture, po le revelation. Le mana o le upu le atua le la unga atu, aru atu o ilo loto mali uai o masui elo wanganga. That's Rhema. Normally, a lot of time, it's a revelation. Po se whaalinga ina ua whaamalama o po le alava loa, se me o tupu ia te oi, ai natu le upu le atua, ho oi te tono lo loto. That's Rhema. That's God's spoken word. O le pelula le na, o le pelula na e whaatau ma ai o nei tu. Amen. O le upu le ale atua. O le upu le ho o to tonu o tātou roto. Rhema, the spoken word of God. Amen. Lai whaari liu mai ai, so it's not translate me le upu loko, the message of the book. No, o lai whaari liu mai ile the word Rhema, which means the spoken word of God. O le upu na whetalai me tua ile tua. Whataita inga, a whau tala noa tunga se scripture, a eise me tala noa tua ile tua te oi ho ilo loto. That's Rhema. O le upu la na, le upu na le tua. Amen. Ai, nei fo e loa, o le pelu lea, tamai pelu lea titi fo ile sulu le, au ta for fita. O le, ta ua le no ta ua vaenga ia, o nei, fo imeli tala tu spaia. Ma le pelu ale anganga, o le pelu lea, it is necessary. E le malo le tau i le anganga, a fai o oe le te mai mua mai. Ai te mana o e ave le taua i le tu i le anganga, te mana o e lafo i le tu. God, fight the battle for us. Ai le ai se upua le atua, no word. Let me tell you something. E le malo lau taua, because e le o iei se pelu. Sui mai la whaongale imagination. Sui mai whaongala le tuspaia, whapero tuspaia, what the Bible is the word of God, the sword of the Spirit. A whaine e taule taua, ai le ai ma se foi upor tuspaia. O life tau ele taua. Ele ai la se pelu ele ai se pelu o le lima le anganga. Ele o ai se pelu i le anganga e mawhai e ina alu le anganga e taule taua. Whameli tala tuspaia. Excuse me guys. Whameli tala tuspaia. E le o le fita, e le o le malosi, a o le anganga o le atua, o le anganga la o le atua, na te tauina le taua. Ai le mawhai o na tau le taua, pe a whai e le o iaisa na pelu. Right?
e le mawhai ona tauina le taua e a ngelu a ta ua le upu anganga I tono tusu pa ia. Awane e mawhawhau na le anganga pa ia, even angels, they are spirit. E mana o mia fo e a ngelu le pelu. E mana o mia la tau le pelu, e tau le taua. So, e necessary la, le iai o le pelu I le limo lea. O kako uma, e isi si alo e kau e le isi pelu. O lea lai mana o mia le pelu lea, e tau le taua e alu waku ngei lai le isi pelu, o lea ala le mea la ma whaina whai le taua. O ila, e toa tele ni tangata o lai wha tua I le atua, mo ia malolo. Ai le ai ma se foi upal tu spa ia, e tau le taua po se pelu le nganga, ina ia mawhai ona malo ai. E te tau na wha availo wha tuanga I lunga tu spa ia. Mele ala ino o tala noa tu le telo taimi. So se mea lava e te alu I le atua. A whai o e sauni te talo I le atua mo se tupe. Su e maini foi upo tu spa ia e wha te tau le tamau a inga. E te alu e lango ai lau mata upu. A whai fo e te mana o I le atua I lana wha malo longa. Va ai uma le upo le atua e wha te tau le wha malo longa. That's a sword. O le upure na e te tūwai e tau le tau a o e tari tonu le upure na, you still hold on to it, o lai wha o ngā e le atua e le nganga, le upure na e whai tai le battle. Ina ia mau e oile a, receive e oile healing. Because o lea, it's a fight of faith. O le tau o le wha atua. Ai mana o ai te le manu malo, se tau a kaulavanga o nga ea, ka fiofi fo I le ia ma pui oi, ai malo le tau ina ua e fights back. To a tele la tangata, la tau te tali tonu uma isi vahenga of tau, but they never swing. E le I whaonga lako Pelu. Ua makua e le ale Pelu o le isi ko kongolanga. I kongolanga o longa whamoenga. He never, e le iloa whaonga ale Pelu. I believe one of a friend, mateo le si aso na, tele ia, le whaonga ina fo I le atua, tele me mana o I le atua. Ai makalangoa. Makua I le iloa, o le tangata, ua lewa ngalu le loku. I'm telling you, o lai loku, le loku e aluai. Ma whailola in mako mea ai le si aso na. Ai whamai e kiao. Not even one scripture. E iloa se me tu wai. And yet, e loku le o langa akoa. Not even one scripture. Na te iloa po o fese mea o iai. O le tele lau taimi, o ka kamu whai e whaamahalosi, until I found out, e makua I onga lei loa ma se maura kuspa ia. Ai sau kua le excuse, there's no time. So for me, I don't want to me, e le mawhai fulana e manu malo ina le taua, pe a whai e le ai ma se pelu o ia te oe. Tele taimi, whai atu le mea e le work, whai atu le mea on complain na I le toa. God, why this? God need the spirit need the word. Tele yo fa fita audio lai fea ngai ma ia, I so se vaenga lava. Ai le o iaila se pelu tau ina ila na taua. O lona winga, pau ale ra kaua, la lava e fusu I lima ra kaua lea. Pia no fea to, isi vaenga umar of tau, they are all offensive. Only one thing e defense ai oe, na o lea pelu lea nganga. E mana o mia le pelu o lea nganga, ina ia e malo le tau. A e fia malo la, a mana o oe vave o na maua se malo longa, o oe le mea tau. O lea lava ni mea wale telo istangata. One day, e inisio a inga I mo meo, a whateita inga, mo meo wha masinonga. I Samoa, ko I kiki lua se furuka usanga o kolo o whaia wha masingonga, resi a inga wha masingonga, e a kolopo. O lesi wafia malo loa, awa lela vā malanga I wha masingonga, e pe wha pe nāre whateita inga o le mele tu whaia tu wai. Sometimes, o kako ke kaua every day, we fight the same battle, lack, le aise mea ai le lavar whaasoa, le aise mea ai le lavar whaasoa, ai ka lafu o mea umaia, tātou te polonga e tau o nei mea umaia so uma. Ele ia se teimu tātou breakthrough ai. One of the biggest problem there, because there's no word. Ele o iai se upu o whaavai ai lo whaatuatuanga, ina ia mawhai ona e malo ai. O the moment te malo ai le tau ai le mea nai whaonga le upo le atua te tau inai, e te malo loa, ia onga le koe a, onga le koe tātou kuala I orki a Apollo, because now you know you have the sword.
Lau ia te oile upo te whaasanga tau ai. E sau kere ki a polo ka alo, pe a whai leo iai se a, sau au upenga. Ai ta tau ona ia te oe, le pelu o le anganga, what the moment you hold on to the scripture, for mai la ia, o le pelu fo le na o lau le lima o lea. O lau le lima o le anganga, le pelu le na, because o le pelu a le anganga, sword of the spirit, e necessary, mai mana o mia, e le anganga pa ia, lana pelu. I tua le ke nese. Amen. Mua, fa mele tala tuspa ia, fa mai na whaia e le atua le langi ma le lalo langi le amatanga, sa so ona nunumi le lalo langi ma ua ngao ngao, sa ufiti a foi le moana i le poliuli, na whengao yo ia i foi le anganga o le atua i le whongatai. Utova ai mai i, o lai ai lea, fa mai o lai ai le lalo langi o lai manumi numi, sa ngao, na ufitia le moana i le poliuli, fa mai nga whengao yo i fo i le anganga o le atua le whongatai, o lai ai le anganga o le atua, o lai lava e whelulua i lunga whongatai. And yet, le ai ma se mea o whaia. Le ai ma se mea o whaia e le anganga a o lai e iai. Fato a whai lava pena fato a minoi lava le anganga pa ia, ina ua saru whai upo e torufu mai, ua whetalai mai le atua, ia malama, ona, malama lo, sauru o le anganga pa ia, whai lo malama. Amen. Na whaatali lava le anganga pa ia ile upu. He was waiting for the word. For the word. Why? Because that's the sword of the spirit. Amen. Pau wana le mea na whaatali le anganga pa ia. Ia alvatu le upu fatu anga lue. E le mawhai. Impossible. Ona whai e le anganga pa ia se mea e ese mai le upu. He cannot do anything without the word. Or something different from the word. E le mawhai, ona ngā lue le nganga pa ia, e au noa ma le upu. To a tele la tangata ke risi ano, o laua iai le nganga pa ia i to tonu ia te ila tau. They receive the Holy Spirit in them. O la lai nofo i le nganga pa ia i to tonu, ai le ai ma se suinga i o lato o langa. The first thing is, because e leo iai se upu i to tonu. E mawhai e le nganga o nga lue mai to tonu. O ne te tauna i se upu e whaonga e le anganga, e whai ingai ka mai operation to tonu o tātou wa pride ma le telo isi mea. So the spirit need the word. Ina ia work from inside. Amen. E mana o mia lai le anganga pa ia le upu. I le taua le tātou tau ina le taua wha le anganga. Le tu whai atu, it is necessary. E matua i tā hua lowi loa le tu spaia. O le taua le tātou tauina, o le taua whaaleanganga, we need the word. Amen. For mai le whetalainga Yesu i to tonu o le Iohane. Iohane o lona mata upu e ono, foi upu e ono sfuma tolu. Foi mai le whetalainga Yesu i, o le anganga lea e tupu ai le ola, e lea o ngā le tino i se mea, o upu o te whai atu i a te outou. O le anganga ia, o le ola fo ia. O upu ia e whetalai mai a Yesu o his the scriptures, po a fionga lea tua, for mai tala e whetalai ngai Yesu, o anganga, they are spirit, and they are also life. So se teimi fo i lai te lafo ina i se upu leanga. Amen. Mai re kaunga amen i ngā le meanga, wrong time amen. So se teimi lava e te lafo i se upu leanga. O anganga, they are also spirit. O anganga la na le mele na ala ina e la fore fe tu i lungo ta maiti. Ona e vai tula i o laua ha afia i ta maiti. Ona o anganga i ana e la fo atunga. Le no watu i lo upu. Le no watu ona o le pelu. Lau lo feivo le pelu. Le lau alu watu le upu le na e la foa. Alu watu lola i o wa ha afia haile. Wa afia i ta maiti i anganga i ana na e fe tu ua atua. Anganga le anga i ana la fo atu i lo fonga. E le mele na la o e fomaya ono o anganga they are spirit e mata utia la lea le imomio upu e mai tatou ngutu ono o anganga fo pero no uta u le siaso so se mea lava ele mafaiona e tango ia ima eva ai o anganga so e lua mea o mea faritino o mea faaleanganga o mea lai mafaina e tango ia o mea faritino
ma e va ai a o me le mawhaina e tango i ai, o mea wha le anganga. Na e tango i se upu. Si, o leo tala noa tunga, au ke fiu e kango le se upu. It's just the sound na watu. So the word, they are spirit. Right? E ui lava la o nai te la ngona mai le upu, ai te le o va ai se upu. Why? Ona o anganga. Ona o le mea wha le anganga. Right? Fa pena fo ila le mele tano me Yesu foi mai o upu tano tuai o anganga. O anganga la ye sau I ona inspire from the Spirit of God. So they are holy spirit. Mumi o anganga pa ia. O anganga lei. Ona o le mana o le upu o le atua. O le anganga. Amen. O le pelu la le anganga. O le upu. E le mawhai ana ngā lue le o le fōwhuanga atoa ina u fausia le fōwhuanga na fausia e le atua na o lona nganga lana iai. His spirit, his spirit, his spirit. O lona nganga lana whai. Right? O le ala ngā lue ia le atua I le whainga. Fa mai le whatarenga Yesu o le nganga ia o le ola foi ia. O le nganga ia o le ola foi ia. I tono le tusia Isa ia. If I remember the scripture properly. Isaiah 5 va. Hika kua koe si aki pesa o la scripture le lo mafofau. Verse 2. Yeah. Fe mai. Yes. Fe mai. Wana whaia lo ngutu, le tala noi le Mesia. Wana whaia lo ngutu e pei o le pelu maai. Wana whaia lo ngutu e pei o le pelu maai. Na whaia foi e le atua lo ngutu mo lo ngutu e pei o le pelu. So this is where the sword. E le o se pelu la se I mai le lima, o le pelu e lu watu I le fofonga. So sui fo le o tiro te ime mafu fauka ko le pelu ea, o le me uro lima. Pa o le sword lea, o fa mai o le pelu o le ngutu. O le teimi e te tau tala ai, pe e te tau tala ngia le upu le atua. So now you are releasing the sword of the spirit. O lau e releasinga le pelu o le anganga. O le pelu la na le anganga e whaatama ia lea. We fai tau tua tu se whaalinga na fai mai e sau o ia. Te mile sau Yesu and the sword of his word. Ma lea, fai mai le pelu o lona fonga. Fai mai lea sau Yesu nga o whekalai o Yesu aluaku lea. Le pelu whioki uma yaka ngaka. So I le tau wala le nape asau o le tau e tau wina le pelu o le upu o le tua. Fa pe na fo ila I o e ola le olanga nei le tatu te practicing le tau wino le taua release mele ala no fa yatu fa I tete I upo te tau talai au e te fetu aya ona o I al watu o le pelu le ala nganga o le upo le tua e tau tala I tatu amen tatu te manu malo ia o angelu I tono salamo o lona mata upo e se lauma le tolu. Foi upu e se fulu. Foi metala tu spaia. E le I whaia e ia I tātou, e tu sa mā tātou wangsala. Oh, sorry guys. Salamo tasi o tolu. Amen. E peru, tātou mo tu se e peru tātou e maila I tātou tu sina a. E peru, hallelujah. E peru o lona mata upu e wha. Fai upu se fuma loa, we'll come back to that scripture. Fai upu se fuma loa for mai. A wā olo o ola le fio ngā lea tua. Olo o matua ngā lue fo'i. Olo o sili fo'i lona maai I pelu uma. E whaatau maai I tū. Olo o vai fo'i e I. Vai fo'i e o lava. I le vavai e se ina o le loto ma le anganga. O ngā tino fo'i ma ano o iwi. O loo wha masino fo'i I manatu ma filifilinga o le loto. O le pelu lea lea tua. O le pelu e maai. Amen. O le pelu fa mai e whaatau maai o nei tu. E mana o mia le pelu lea lea nganga ine ia mawhai. O na ia manu malo ina le taua mo o e ma. Amen. E le mawhai lava ona manu malo ina le taua tato. Pe au noa ma le pelu lea nganga.
pe au noa ma le pelu o le anganga. E matua i mana o mia e tātou. Le pelu lea. Amen. I tutonu o le salamo. Tatu atu tātou salamo le nā. O lona mata upu e salamo tasi o tolu. I think verse 20, yeah. I was looking up for the reference. Yeah. Verse 20, now highlighting atu. Si ka pesi mea outstanding merka ko. So fa upurus furuna ilalo foi mai. Fa manua tu ia ia Jehova o tou o ana angelu. O e malolosi tele, foi mai la ia. O e faia lana fionga. O lo o faalongo ilona si ufofonga. Amen. Asi awo quoting ana na scripture. O angelu umma o le langi. La e faakali uma le kemi e fetalai ele upo le atua. E le mawhai lava o na ngalue se angelu e au noa ma le upo le atua. Me le ala ino whai atu o le taua e tauina e angelu e ke le kauinga se taua. O le taua whaa. Fame tala polo lo tātou tau mali isiri mawhai pulo le vani mo nimo. Wha whiwhia la na tau le taua angelu. And yet, there's no word. Na tango le atua tu ula na upu le tangata ma le pule le tangata. So e le o yeila se pule le angelu e ngofo whale angelu alu kaure kaua se ilonga lava. Ua tau tala le tangata i le upo le atua. Fato a o angelu e ea. Te ua e oe whaatau nuu le upo le atua. Mea la le nai fa metal tu spa ia o te matala e whaatau nuu i le upu. O lai lo e le atua lana upu. E o la angelu e whaatau nuu. A lai whaatali le atua ia tātou e tau tala i lana upu. Ma whaonga lana upu e tau le taua. So se mea lava, believe le upo le atua. Ma tau le taua le upo le atua. O le ala le pelu e alu le angelu e le kaua ma whaakau nuu le me e alu e whai. And yet, tātou te leo quotinga. Peo no whai atu, o le ko a kele i o kangaka ke lisi ango. E o mele ke mingi, o le kusipa ia le sikoe inga, e waku aka aki e kia i lungo le whakakusi. E muso e whakangofi i ka miki whamailanga i pa ia. Aua, va ese le religious mind ia tātou. Au mai a tātou tusipa ia e whai tau, pe makua i masofa kako kusipa ia, i le whai kaunga. Yet, o le a, ina ia o tātou i loa le mea lai tono tusipa ia. Ina ia mawhai ono tātou i loa mea tusipa ia. O le siwhawhinga on mako o ngoonga. Ke wa ai o e kakare whukuspa ia lesa. E wa ia lenga o mainga o pepa loto au ea foi. Le ngaka o pepa loto pepa pinko. Ka ma fo ia le pinko e solva iaso. Le e mau kongo le. E le whai taua e waku mo meo ngai pepa pinko alai kokong. E ilis kaka ki o whai mai e whai fua mako o pinko mele ini. Hey, put the word of God first. Whatau ole upo le tuon. Mele ala in tātou wola whaia ina le tātou taua whalea nganga. Mua ono tātou e tangata tau. Male lona lua. Wha mai ea, le ma se upu. Le ma whaia le nganga pa ia ona ngā lue e au noa ma se upu. Lea laua e iloa to telo tātou ia ma futa me tātou Bible study. Ua maku wa ima mau, I believe maku wa ima mau. Within 1 year lena e whalongolongo e tātou ma tā upu, ma tātou polokalame. I believe wa matua i mamau ale mea wo o e lau savalinga whalea nganga. Compare i le latau sanga. To te le nisi o tau wa matua i te le alu tau i loro tu sipa i le teimire nei. O na wa matua i te le lo tupu whalea nganga. Te le lo marusi anga whalea nganga. Compare o latau o la aso sa ili ma faufawa o ingi me whai mo le tua. But now, wa e whaalongo, wa tupu alo whaatua tua. Your imagination, your vision, wa whaatele e sea. O no laua e loa le upo le tua. Ma wa e loa le mea moni. E whaasa o loto o le mea moni. Amen. Wa te le lale ngā luenga le nganga pa ia. O isi o tau, sa whaapeona, sa maua i lea maitaita. Wha maua lunga. Now, wa makua i like, you know, your family, you guys like, o sea, lua e wa aile upo le atua, wa sui ato ailo o langa, wa o ia, wa e le maitaita sea, le ngā lue le upo le atua i tutonu ia te oe. Amen. Le ngā lue, every day o la lave a, mold and fashion you, la lave ngā lue, ina i ati na e oe. Hisi ewa, fumeo lai matua i ngā lue mai le nganga o le atua, from the inside out. Amen. Lai le ngā lue mai le nganga o le atua tonu. Aya, mana o mia le upu. Ele mana o mia ni poka. Ele manga o mia ni kala mahalie. Ele manga o mia ni kala fo ie whaalu kaimi. No, ele mana o mia tala na. E mana o mia e oe le upu a le atua.
e mana o mia e oe le upo le tu, the word of God. Pau le nao le upo e mawhaina ngā lue le ngā ngapa ia o le pelu na a e fia manu malo. Mana o mia le pelu. Whaai ua tua le tātou mata upo i le taua. Se whaate ta inga. Amen. Le taua na tau ina Yesu, tu sia mātai o, we've been reading this quite a few times now. Ai o i, ele mwhaina tātou ese mai ono i le taua. Whaate ta inga. Fo mai, o nā luane le ia te ia o le whaososonga o whapea mai, a whai o le alo le tua, i nā whetarai tuia, i liu a reto nei maa. Amen. Hallelujah. O le whaafi, le o se anga sala le ai. O le anga sala, o le awala li liu waia. O le whaososonga ina ia li liu maa e whai maa a reto. E whaososo ina uafia ai. O le awala lai maua i le mea ai. O inare na whaososo ia, Yesu. Amen. Ai wha mai ai Yesu, o na tali e tuwai lea o ia, ua whaapea atu. Ua tūsia. E le na o mea e ai o la haile tangata, a o a fionga umai tu lei mai le fifonga o le tua. It is written. Right? So, o le ale peru le whaonga Yesu i. E le i whaonga ina Yesu so na opinion, po o se tala maalie, po o se poka, po o se philosopher, po o halava ni se poto le tangata. No. A whai ele i tūsia i, aua ne mai maua lau tai me kuautai. E waile hilar ki Apollo. O tele la, this is where my concern is for the church now. Wa o whaalongo fo ele toa tele. Tele o tangata e launga ina le upo le atua, wo quote mai philosopher. Wo quote mai tangata, whai mai ia pio keite whaapea, whai mai ia o onga I poto whaalaulangi. Ai aha ongo se whaia o ki Apollo, le ai ma se tusi o tusi na, ma se upu na, e ma whai o na ila ili ti Apollo. O le poto ngā whaalaulangi, o le poto le fionga pa ia le atua, quote mai le scripture. I say, because that's a sword of the spirit. O lawa e tu ua le pelu le lima o le anganga. Fa mai la io le sfauso songa o na ave ile o ia ile ti Apollo ile ai pa ia o ia fatu ina fo ia te ia ile tumutumu o le malu. O na fai mai le o ia te ia a fai o le alo le tuo so ia o ilalo a wa ua tusia. Notice le fo ua fa nga mel ti Apollo tu spa ia I. Le fo ua alu quote mai ku spa ia this is why ia e malama ile fionga pa ia le tuo because even the devil himself he know the Bible well. E si dia ngam lamar kus pa ia ngai le se fai la unga la langi ngai e piko sitting ngam lama kur ki Apollo ile kus pa ia ona o ia fo ina he used to carry the word of God. Le ai malama I fa mai la ia fa mai awa o tusia e polo ai o ia iana angelu ia te oi la to te ave ia te oi o la to lima nei tu ia lo vai I se ma. Fa mai whetarai ngā Yesu, ua whetarai atu Yesu ia te ia, ua tūsia foi. It is also written. Right? E le ima I mauar keimo Yesu, e quote mai ai, e whaapeu ki ia Yesu, a ua ki kanga whauinga ser kuspa ia. O lai sa ore whauinga inga ki Apollo kuspa ia. Actually, makua I sa ore quotinga e lea foi. I le context o tusi, matua I sa ore le quotinga ki Apollo kusi. Ia, be alu fai tau salamu le au mai ai o lana tusia apa u Yesu ele afo ia tato umalama e mea e ana angelu sapo by accident. Le ala usa fu e mai fai le afo i le toftofonga le ia Yesu. So o lana sa o fu ina ti Apollo I lea. Aia o lea o la ile si ku la ku le mai fo mele tala Yesu ua tusia foi e lua I ku o coins. A fai o le uru le si ku, a te o le si ku, a fai ngā le kasi le quarter coins, which mean e te tauna iei le si tu. Ina ia valid le point. Ngā le kasi le kuro sau marki Apollo, ai le au mai ki Apollo le si tu. O ila, to a tele tangata fo I tātou e a fia ai, because we only know part of the truth, not the whole truth. So we try to learn the whole truth ina ia mawhai o nā tātou malama. A wana I whaase ina tātou ai o tātou malama, the whole truth. Amen. Hallelujah. Fumetala Yesu ua tūsia fo. A ua tofo I le li I lo tua. That's the other side of the truth. Amen. Mai la ia. O le toi avele o ia le ti Apollo le maunga matua maua lunga ua ia whaali fo ia te ia
malo uma o le lalulangi mo lātou mātongo fie. Ona whai mai ai le o ia te ia. O te awa tua nei mea uma ia te oe, pe a whai te whaapa uma mai fo mai ia te au. Ona whetalai atu le o Yesu ia te ia. Ia alu e se ia o e satani. A wā ua tūsia. A wā ua tūsia e te ifo atu i le li i lo atua wana o ia lava e te au na iai. So here, tātou wa ai mai i tonu i tusi le na whai atu atu. Nen tātou tanoa nei. O Yesu, o i o le alo o le atua, o i o le atua, aina te le tauina le taua ilona i sona langona, o sona manatu, i e pe tauina le taua i ni ona whaalongona, malana a mio tonu, me tonu ia teia, no. Na ia tauina le taua e tusa ma le mea na tusia. According to what is written. Right? So se mea lava lau tusia, o mea i e pito i siri ona, ona whaamaunia, o mea ua tusia, the written, mea ua tusia, mo oe mau, o mea i o tusia, o mea pito i siri ona tāu e tatau ona e mau tu. Te lole mea leina o whai tula utala, le ai ma se mea la langi nei, e tusa ma le upo le atua, e o la fo tu la fono Samoa, o vai le mele na vesi nei Samoa, whai ma whaate ta inga, o le tu la fono Samoa, e tu tono le tu la fono le na vesi e ana nei, le na vesi e nei, o lai fi nau atu le isi tu fo mai e ono, fi nau le isi tu e lima, i le whai unga muli le wasau, fo mai e manu malo le ono, a e alu e whai tau le tu la fono, e le o tu sia le ono i tu tono le tu la fono Samoa. Lai tu sia i le lima. A o laua, o whinaunga ma whinaunga nei, laua i una manu malo le numero ono, and yet it's not written. So, mero te whai atua, i le tu la fono la Samoa, e corrupt. E ma whai ona lue, e sisi e manao ea, e sui. The word of God, le ma whai na lue, le ma whai na sui e sisi, ea, because na o le mea na tu sia. O mea lai fi nau nei, lau fi nau au mai le mea le i tūsia. Fo mai, lau ma lo le mea le i tūsia. Right? A o le whaawinga ina, lau wa au mai le interpretation. Lau ma lo, ai, lai tu le mea moni, le mea na tūsia. Ia wau ki le pole u ngaku la fongo wai, i le ola isi anganga. Ai nala no o mai whai whatita inga, o te kom whai compare tu la fono Samoa, i le upo le atua. So imagining pe a whai ai toi tupu mai se mea whaape i tu la fono Samoa luma na i whanua ma mele i nei. Ai lue fo ia kangakangi mea roi kongor la fongo se i whangor ko ainga. Ai sea, because e le mautu ni mea e whai e tangata. Mea leo te whai atu ai, e mai maule kai me e kau i ku la fongo ma la mea whai, e sili e leo mai le upo le atua, pau leo le pelu e mwhaina whaira whaamisinonga tonu o loto tangata. Right? Pau a lea na o le upo le atua. E le mawhaila o na whaatu sahina lava se upu se pelu e mai na ilo le pelu lea the word of God. Amen. The word of God. Whamanuia lea tua sa moi lau whaalongo nei e fiafi. Na no utu e whamanatu atu whapena ina ia eiloa. E tā ua le upu lea tua. There's nothing compared to the word of God. O le pelu lea nganga. Pau leo le pelu e te manu malo ai. Whamanuia le tua ia te oi lau sa valinga leo whatu a whauri whaavai o le tātou ma tā upu. Ia tātou tanoa i le aso a tai au. La tātou tui tala noa i fo i le upu le tua. Ia ma tātou atu isi vahenga. Amen. Ai mo te nei. Tātou whaafo i livi inga i le tua le mātou ta maa whaaftai lau upu. Whai ma whaamanatu taulongolongo. Ia i o mātou tangata ina i o mātou i loa lau upu. Ina ia mawhai o no mātou a watua le pelu i le limo o lo wanganga e whaapeo na manu malo ina haile tau o lo tau na nei i le mātou sa valinga wha le whaatua. Tua whaamanuia se loto, se o mai e whaamalo lo i o lātou mai uma a o lātou whaatua tua atu i lau fio o lātou tau wina le tau a wha le anganga o no le suafo o Yesu ke riso o mātou wole mawala au tuai nei. Amene, amene. Hallelujah. O le tātou mata upu le nā nei e whiawhi whaamanuia tele le tua. I lau sa balinga sa moa. Ia, ma le ngalua lo nā nganga i whi au ma ngā ruenga o whianga. Iai tātou wheloai. Reisia tātou pulo kalame mara kemi nei. Taimi nei, Kevin Ruiva le nei. Alofa tele mo oto. Whaasoi fuaia.